Eh, macam Man tu topi dia. Yang apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ya, Ni pasal jiran lagi ke? Aku dah tak boleh lah. Apa yang tak boleh? Mantai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam ni Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan mau kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggalkan kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukanlah tahzan tu Man. La tahzan. Jangan sedih Man. Meh. Sudah Man, dah. Jom. Okey. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Main lah kau. Oi. Assalamualaikum, selamat datang dan selamat kembali ke Kahwin Podcast. Terima kasih kerana follow Kahwin Podcast dan support kita punya podcast tentang perkahwinan, marriage dan sebagainya. Pada hari ini saya punya tetamu istimewa. Beliau adalah seorang ustazah yang suaminya dulu dah feature dekat podcast ini. Suaminya dulu banyak cakap pasal ustazah ni. Bukan apalah, cakap yang baik-baik kan. Dia reflect tentang rumah tangga dia, macam mana jadi bapa. Jadi hari ni kita dapat isteri dia pula datang ke podcast saya. Alhamdulillah, saya sangat berbesar hati bersama kita. Tidak lain dan tidak bukan Ustazah Syariati Sulaiman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Welcome to the Kahwin Podcast. Thank you for having me. Yes, Alhamdulillah. Ustaz Jalal di mana pula sekarang? Ustaz Jalal di kerja. Di kerja, ya. Kenapa kita separatekan? Kerana ialah susah nak dapat, masing-masing bertugas ya. Walaupun orang kata tu busy masing-masing, tapi saya sangat berbangga dan alhamdulillah syukur mereka dapat luangkan masa lah bersama podcast ini. Nampak macam formal gitu Sebenarnya dah takut dulu call out Okay, so Ustazah Syariati isteri kepada Ustaz Jalal. Dan saya rasa ramai yang dah kenal lah. Kalau siapa yang into social media, dekat TikTok, dekat Reels, Instagram, memang selalu dah nampak Ustazah Syariati lah. Dia ada banyak sangat Reels, sama dekat masjid, snippets ceramah beliau, ataupun dekat podcast Salam Sis. Dia selalu ada dekat situ. Jadi hari ini kita nak cedok pengalaman dan juga orang kata tu ilmu lah daripada Ustazah. Mudah-mudahan kita punya audience ni, kita punya nak cakap followers segan lah audience ke siapa-siapa yang menonton ni dapat manfaat, especially Kahwin Podcast lebih kepada empowering marriage yang dah sedia ada, inspiring Muslim marriage, especially banyak sangat 2 years beyond lah. Maybe ada juga kita berbual pasal muda-muda kan sebelum kahwin, tapi ada juga kita nak Kahwin Podcast ni adalah untuk memberikan support kepada mereka yang dah lama kahwin, supaya dia bertahan, supaya dia dapat menambahkan lagi keceriaan dalam rumah tangga. So saya rasa Ustazah Syariati ni insyaAllah boleh banyak membantu kita. InsyaAllah. Macam mana nak start kita punya conversation ni? Jadi saya rasa saya nak ambil topik tentang isteri lah because Ustazah kan seorang isteri. Jadi maybe kita punya penonton ni ada yang isteri-isteri. Contohnya ada satu isteri lah randomly jumpa selepas saya nikahkan orang. Dia cakap terima kasih buat podcast. So dia kasih suggestion untuk topik nafkah. So dia kata sekarang punya zaman kadang-kadang bila isteri dah keluar kerja, dia dah berkejaya kan, dia dah earn money, ada expectation daripada in-laws untuk dia menantu pun contribute. So that expectation tu katanya dia dah merebak juga. Bukan dia seorang yang hadapi, ataupun bukan dia lah, dia speaking on behalf. Dia dah merebak kepada isteri-isteri yang lain. So bawalah topik ke dalam podcast Ustaz. Dia cakap gitulah, contohnya lah. So pada hari ni juga kita nak secara in general kita start dulu macam mana, apa sebenarnya peranan isteri lah. Kita start light. Saya rasa kalau kita nak ikutkan zaman sekarang,
Zaman sekarang ni, I think kalau nak ambil contoh-contoh, tak tahulah mana punya contoh yang betul lah. Kalau zaman sekarang ni, too many opinions, lifestyle berbeza. So for me, I like to go back to zaman Nabi SAW. Isteri-isteri zaman Nabi macam mana. And Nabi SAW ramai isteri, semua berbeza-beza. Yang vokal ada isteri memang vokal pot aja, suami sabar. Ada juga isteri yang very very calm, sokong, ramai anak. So isteri-isteri ni bermacam-macam jenis. Itu satulah kita kena establish. Semua orang lain. Okay, tapi peranan isteri dulu dengan sekarang sebenarnya sama. Our lifestyle, it doesn't matter kita punya lifestyle, kita tetap balik kepada what the religion tell us about isteri tu apalah. What religion tell us about isteri? Isteri tu kalau kita tengok balik tentang marriage kan, marriage is supposed to be a safe space for both husband and wife. Dua-dua akan rasa selamat. Sebagai seorang isteri tu, one of the main thing is dia taat suami lah. After Allah tu suami lah. Kan, itu number one. Which I think sekarang ramai orang susah nak buat benda tu. Alright, boleh kita pause kejap, ambil that thing. Taat ni, macam mana ketaatan yang difahami dalam agama ni? So taat suami, mungkin ada orang akan macam, tapi Ustazah, suami saya bukan macam Nabi, suami saya macam gini, macam mana tak taat kan. So like for me, there's this criteria nak taat suami yang macam mana lah. Kalau suami tu beriman, dia orang yang soleh, dia ajak kita kepada kebaikan, dia leader yang nak bawa family ke syurga, then kita taat dia. Tapi kalau dia macam Fir'aun, perangai macam Astaghfirullah, dan dia buat benda-benda yang berdosa, dan dia suruh kita buat benda berdosa, then kita jangan ikut dia. So nak taat pun ada syarat lah. Jangan jadi macam, suamiku, dialah syurgaku, apa dia suruh buat, semua buat. Macam just blindly love, blindly follow. Taat and respect, adakah dia sama level atau macam mana? Respect tu, adakah masih lagi nak diberikan respect kepada suami yang tidak solat ataupun tidak jalankan tanggungjawab sebagai suami terhadap isteri? Kalau part respect tu, I believe that dia tak kira kita cakap dengan siapa. Respect tu kena ada pada semua orang. Kita kena respect semua orang. So doesn't mean that, contohnya kita solat, suami kita tak solat, kita boleh kurang ajar pada dia. That reflect us, not them. So kalau kita seorang isteri yang kita rasa kita ni baik, kita rasa kita ni solehah, tapi suami kita macam ni, kita pandang rendah dekat dia, kita cakap dia macam, you ni tak guna, I ingat you boleh bawa I pergi syurga, tapi you astagfirullah, macam syaitan, macam you start to use words that are very hurtful. Itu pun tak bagus jugalah. As a wife, or as a human being, apa orang buat kat kita, tak semestinya kita kena buat balik sama benda pada orang tu. So especially if these are people who you memang perlu respect, you have to talk to them in a certain standard lah. Kalau you cakap benda-benda yang tak senonoh ke, atau you tinggi suara ke, that is not the Muslim way to talk to people. Okay. Doesn't matter husband you macam mana. So itu yang pertama, respect, ketaatan, dan what else seorang isteri tu perlu, ada roles lah kan. Apa lagi yang what are the roles I believe that isteri ni salah satu dia punya important role is dia orang yang memberikan, dia set the mood for the house. And it's important that the wife can set the mood for the house yang tenang. Kalau orang nak cakap pasal love and marriage, kadang-kadang orang selalu cakap pasal dia nak ada macam tak ada chemistry lah, connection lah, ada macam the feeling of passion lah. Itu semua to me is very short term. That passion, the macam chemistry lah, zing lah, apalah. This is short term, but the long term is that the marriage is supposed to be something that is tenang untuk you. Ada kasih sayang. Kadang-kadang sayang dia kurang pasal apa-apalah yang kita bingit ke, emotion ke kan. Tapi mesti ada perasaan kesian, mesti ada mercy. So the wife to me, perempuan, this one I can say lah, perempuan perempuan is very emotional. But emotion is not a weakness. Emotion kalau you pandai
bawa that emotion, you can do very powerful things at home for your marriage. Okay. So peranan isteri to give emotion to the marriage, to give love to the marriage. Dalam rumah tu mesti ada feel that passion, emotion, love, kasih sayang. So we believe that the wife ataupun seorang wanita tu, isteri tu yang mampu untuk expresskan dan untuk mewujudkan suasana kasih sayang. Dan seorang suami, peranan dia pula adalah compliment lah, dan untuk mengetahui kekuatan isteri tu dan tidak melihat emosi itu sebagai satu kelemahan. Bukan menidakkan suami itu tak ada emosi. Mungkin dia tidak ekspreskan ataupun dia simpan, nak jaga macho kan. Tak nak nangis, padahal dalam toilet pun kadang-kadang nangis juga kan. So I think peranan isteri sebenarnya besar lah. Saya suka daripada dulu sampai sekarang, actually tak berubah daripada zaman Nabi lagi. And the way isteri Nabi Ummahatul Mukminin pun menunjukkan cara nak jadi isteri yang baik, dan cara Nabi layan isteri-isteri sampai sekarang tak berubah. Cuma apa yang berubah is zaman. Kalau kita tengok nenek moyang kita, bila kerja bila bernikah, lepas tu mereka stay kat rumah, and then yang bawa duit balik, bawa balik tu adalah hanya seorang suami sajalah, sole breadwinner. So sekarang zaman dah berubah kan. Kita tengok hidup kat Singapore, dia punya tuntutan ekonomi, finance, kalau single income hampir mustahil. Dia mesti ada dual income dalam satu rumah. Then bila suami isteri ni bekerja, maybe Ustaz ada lihat tak macam ada gap tak yang harus diisi ataupun kita address kepada suami isteri sekarang? Macam ada dulu expectation lelaki je, tapi sekarang adakah expectation ni pergi kepada wanita atau macam mana untuk membawa financial, duit? Financial for me lah, ni personal boleh. For me, wife, perempuan in general, not obligated to provide any form of financial responsibility. I really hold to that. So kalau anak perempuan ke, bapak dia tanggung lah. Nak belajar ke, nak apa ke, that she needs to be taken care of. This is the status, very high status wanita dapat dalam Islam. You shouldn't ask her for money. Sedih. Sedih apa je. I feel it's like that is supposed to be the way lah. Memang sepatutnya nafkah tu memang it's a fact lah. Nafkah should be provided by men. Iya, kalau saya pun boleh amplify balik. Nampak kita tak ada disagreement. Kita amplify balik, the lelaki pun should be that benchmark. Untuk sebenarnya lelaki lah yang tanggung semuanya. Itu memanglah ideally yes. Tapi yes, it's a process lah. Kita faham takkan nak tunggu jadi kaya baru kahwin kan? Takkan nak tunggu stable 100% baru kahwin. Kita tahu ada situasi tidak membenarkan kadang-kadang. Cuma work towards that. And sometimes kita pun kena realistik lah, bahawa kalau suami tu belum mampu untuk nak menanggung semuanya, then the wife pun ihsan atas dasar ihsan. Tapi tak boleh paksa. No financial obligation towards the woman, Masya Allah. Yes, tapi this one right, memang no financial obligation. But this is something that zaman sekarang, because of what we see, kadang-kadang the expectation of women dia lebih daripada apa yang suami dia mampu. So this one, if you don't understand that your husband, nafkah dia tergantung pada apa yang dia mampu, bukan apa yang you nak sebagai isteri. So if he can afford single income, he can afford to buy a 3-room, you jangan minta dia 5-room. Walaupun dia datang daripada family 5-room, daripada family landed. Yeah, because I believe that apa yang Allah suruh lelaki buat is to spend what Allah kasih dia. Kan? Apa yang Allah kasih tu dia spend kat family dia. Okay. So kalau Allah kasih dia segini, as a Muslim wife, you should believe in what Allah says kan. You kena yakin Allah kasih dia gini, okay, maknanya dia spend gini. Kalau you nak minta dia yang dia, let's say gaji dia 5,000, you nak minta dia spend 1,000, where is he supposed to get that 1,000 another 5,000 from? Lepas tu you kata, oh, this is not my problem.
You kena tanggung, you kena bayar. I punya standard macam gini. This is macam mana kat rumah tu akan jadi peaceful, because husband akan stress lah, macam kerja banyak-banyak nak supplement this unnecessary demands, unrealistic demands. So kalau cakap pasal single income, to me is very possible. Tapi dengan persetujuan and communication about how much actually ada budget ke, can you work with this budget ke, and don't demand something that your husband cannot give. So kalau saya boleh rumuskan, even kalau seorang wanita tu before dia kahwin, dia memang high maintenance, dia memang orang kata tu tinggal, dia memang orang kaya lah dia besarkan dengan cara kehidupan yang selesa. Once kalau dia nikah dengan orang biasa-biasa, dia nak kena lower down the expectation, adjust. Dia tak boleh nak expect the guy mesti high maintain dia juga. I believe it's like that. If you want something to build something together, kan, you tahu this person income dia berapa, ataupun lifestyle dia macam mana, and you have a very different lifestyle. If you think that you cannot lower your expectation, then you fikir balik, ini sekufu ke tak you nak kahwin dengan orang yang maybe can only afford motorcycle, tapi you dah biasa naik BM. You tak boleh. I tak boleh, panas naik motorcycle. I tak suka. Nanti I sunburn. I tak boleh. So you think lah, because this is a long term commitment kan, marriage. Yeah, correct. So I really think that nak kahwin ni dia bukan just love. It doesn't work like that lah. Love. Lepas tu after 2 years all the drama come out, because how do you sustain this love kalau you tak ada negotiation, plan, you tak boleh adapt, you tak boleh adjust, you tak boleh terima. Unless they have prior agreement ataupun conversation about this. Jadi sebelum kahwin lagi, wanita tu dah cakap lah, I expect after I kahwin, my lifestyle mesti sama standard dengan apa yang mak bapak I berikan. Then kalau the guy dah macam terima, setuju, then they can proceed kan. Tapi the guy tu yang pressure. Yes, correct. Kalau the guy boleh counter balik, boleh, tapi you give me like timeline lah. After 10 years ke nak reach to that stage. Kalau girl dia setuju, then why not lah, proceed. Correct. Tapi kalau along the way, let's say masih lagi cock up, so I think the girl needs to redha kan. Betul tak? Macam okay, aku adjust terima lah. dia. Walaupun redha tu mungkin tak datang dengan adjust. Senang. It's probably painful to let go of benda-benda yang kita dah biasa as a single woman yang mak bapak tanggung, yang everything. Selesa. Is you need to give it up. Tapi you are working on it. I think rumah tangga tu masih boleh diperjuangkan lah. Okay. Alright. Very good topic. Kalau let's say the woman, they're willing to split 50-50 dalam apa juga expenses. Kan kita ideally kan memang 100% lelaki tanggung. So sekarang juga ada conversation among youngsters whereby they are okay, especially the female side lah, they are okay to split, we are okay to split 50-50. So pada pandangan Ustazah peribadi, are you okay with that, macam that arrangement? I think if the woman wants to carry the load and dia memang buat pasal dia nak pahala, dia tak akan ungkit, dia tak akan fed up, dia tak akan penat, because this is going to be very tiring. I'm sure that siapa-siapa you all yang tengah dengar ni, you are working mothers, you know that working and managing household and children and everything is very 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 penat. So if this penat gets to you and you start to ungkit, you start to compare dengan orang lain punya husband boleh provide, you know, I start to for example they start to feel not satisfied, then you need to recheck why you want to contribute financially. Kalau you rasa memang you ikhlas, you lillahi ta'ala, you tahu that whatever contribution Allah balas. Suami tu cakap thank you ke, anak-anak tak perasan ke, you penat macam apa pun, you continue doing what you need to do because you agreed to something. You must pegang pada niat you memang nak tolong, niat you nak mendirikan rumah tangga sama-sama, and Allah saja yang balas. Because nobody can balas what you do. Okay. I'm speaking on behalf of the working women out there lah. If you expect
acknowledgement and thanks from people who you give your life to, you will not feel happy, satisfied, because your need to be acknowledged tu, orang tak akan boleh fulfill that need. Orang tak boleh macam love you the way you feel, I need to be loved this way. Kalau you nak jadi macam princess, your husband macam tak tahu what is princess treatment, you will never be happy. Tapi kalau you tahu Allah nampak, Allah balas, Allah ada bank in the hereafter, akhirat nanti, you akan okay lah to continue to do this thing. Because I know a lot of women, they will feel fed up and very tired because dia buat banyak benda and tak ada orang acknowledge. Ya, bila tak ada orang tu maksudnya husband lah. Most of the time lah. Macam Man tu topi dia. Ya, apa nak buat tu? Man. Man, astagfirullahalazim. Apa kau? Apa cerita ni? Ya, Ni aku pasal jiran lagi ke? aku dah tak boleh ya. Apa yang tak boleh? Mantai aku tinggalkan aku. Man, dah sudah Man. Jangan macam ni Man. Mak bapak kau cari kau. Betul, dia call aku. Takkan pasal perempuan pun kau give up. Jangan give up. Kalau dia tinggalkan kau tak apa, ada banyak lagi. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah SWT cakap dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ini kehidupan, takkan kau nak take your own life disebabkan perempuan Man. Dah terjatuh. Man, jodoh banyak lagi. Saya ada banyak lagi orang. La tahzan. Bukan la tahzan tu Man. La tahzan. Jangan sedih Man. Ni. Sudah Man, dah. Jom. Okey. Tolong. Astaghfirullahaladzim. Main lah kau. Oi. Kau je. So kita ambil kesempatan para husband sekalian, jangan lupa acknowledge. Nampak macam rutin, nampak macam orang kata tu daily routine wife, is their job. No. Tapi benda ni tiring lah. Dia orang kata tu apa? Penat. Perkataan dia penat. Macam isteri saya cakap, isteri suka cakap penat. Memang dengarkan je, memang penat. Memang kita kena acknowledge kan. Walaupun benda-benda tu nampak macam mudah, tapi tak semua orang lalui benda yang sama. Tak semua orang kuat, tak semua orang ada masalah yang sama kan. So as much as I think suami atau guys nak appreciated juga by the wife, the guys also must start lah. Kita start untuk acknowledge, appreciate kita punya wife. As simple as macam mana appreciation tu datang in the form of words ke, hadiah ke, macam mana? Kita nak tanya. Okay, I think this one depends on the individual women lah. Lain orang lain. Ada orang suami puji, dia macam wah bestnya suami puji, masak sedap, happy sangat. Dia rasa happy. Tapi for some women, words mean nothing. Nothing. Words mean nothing. Like talk is cheap. You tak payah nak cakap I macam-macam benda. Satu benda pun you tak tolong I. So for example you cakap-cakap tak guna, tak ada rasa apa-apa. For example, pada dia okay, kalau suami dia cuci pinggan, dia rasa macam baiknya suami aku, macam he help me. So you need to find out lah your wife punya love language tu apa. Love language itu dia. Walaupun dia memang mat-mat jiwang kan. So contoh wife tak jiwang, husband nak dia tengah cuci pinggan, husband nak gitar kat sebelah dia. Tak sampai. So cannot lah. So you need to find out lah your wife punya soft spot apa. Then you know how to ambil hati dia. To me, husband and wife memang always kena ambil hati each other. Because you give your heart to your spouse. Cabaran dulu macam mak-mak kita, bila saya tengok mak sendiri, mereka memang housewife lah, full time housewife kan, besarkan anak. Of course ada cabaran sendiri. Dulu punya cabaran, kalau saya dengar cerita ni, cabaran mereka tinggal dengan rumah mak mertua. Kalau sekarang kan at least yang bekerja keluar, balik baru jumpa mak mertua. Ada yang susah nak get along. Tapi dulu bayangkan 24/7 tau kat rumah mertua, dan dengan adik-beradik, in-law lagi yang buat hal, kadang bully So bayangkan lah, lagi stres. Macam mana diorang boleh menghadapi that stress? Lagi jarang pergi holiday. Betul. Kita sikit-sikit holiday. Okay. Short getaway tak habis. Dulu mana ada mental health punya awareness kan, ada me time. Jadi mungkin tu dulu. Sekarang macam mana sekarang ni? Adakah lebih kurang ataupun lebih sama, atau lebih banyak lagi? Because ada social media, orang boleh compare ke, macam mana Ustazah? Banyak lagi apa?
banyak lagi cabaran compare cabaran dulu. I think cabaran untuk wanita dalam segi perasaan, dalam segi mental, sama level. Cuma lain-lain benda. Lain-lain benda. I think sekarang pun ada juga wanita yang duduk dengan mertua. Ada yang jaga mertua. Because mungkin tak ada siblings lain ke, ataupun memang her husband is the abang, yang lain neglect ke. Budak yang lain macam muda-muda lagi. Suami dia baik sangat. Suami dia ambil jaga mak dia. Yes. Adik-adik lain dia tak kisah. Tapi yang menanggung siapa? Isteri kat rumah. Isteri kat rumah. Ada zaman sekarang pun ada juga kan. So I think kalau zaman dulu mungkin they are not exposed to orang lain punya cerita sangat. Tak adalah social media nak tengok rumah orang macam mana. Sekarang semua benda kita boleh tengok. Semua. Like rumah tangga ke, in-laws ke, rumah punya renovation ke. You can see everyone doing everything. Itu yang kadang-kadang you start to compare and you akan rasa tak puas hati. Comparison really macam Nabi SAW kata, kalau nak tengok compare dengan orang, tengok orang yang susah daripada kita. Jangan tengok orang yang that's the life that I want. But you also tengok one side aja, you tak tahu belakang dia apa cerita. Kan? So to me, if you dulu-dulu tak ada this comparison, but they still stress. Mesti dulu anak ramai berapa? 11, 12. Kan? Then orang kata, dulu ada village. Dulu orang tinggal berjiranan, ada orang tolong, ada makcik, ada apa semua. Tapi dulu tak ada helper. Yes. Dulu zaman dulu nenek-nenek kita mana ada helper. They are not financially strong to import help into the house. Sekarang ada options. Ada childcare. Ada helper. Ada orang kata tapi ustazah helper pun problem. But you choose lah. You don't want helper, what are your options? So I feel like dulu dengan sekarang memang lain lah lifestyle dia. Cuma kita punya ujian tu confirm ada tahap yang sama. Confirm ada. Dan ada jalan keluar yang sama. Jalan keluar ada. Tak sama. Different setting. Yes. Okay, macam dulu-dulu mungkin parents tak ada info about mental health. So kita kena rembat lah. Kita kena hanger, kena itu, kena ini, macam-macam. Kena abuse ni. Macam-macam cara mungkin mak geramkan, nak lepaskan geram. There's no breathing technique lah, apa tak tahulah. Terapi ke kan. Betul. So cara dulu lain. And then a lot of our generation mungkin diorang childhood tu kalau diingat mesti kalau cakap pasal hanger semua tahulah what are we talking about kan. Tapi mak-mak sekarang because they coping mechanism lain. Dia dah hanger tak ada apa-apa. So they have other ways to cope lah. So kesan dia mungkin berbeza. Wanita dulu dengan sekarang kesan-kesan dia berbeza. But the challenge has always been there. Betul. Macam kita mak-mak dulu kadang-kadang kena bully dengan mak mertua. Sebab itulah kadang-kadang mak sekarang pun bully mertua. Bully menantu. Dia macam turun-temurunkan lah. So kita dah tengok, kita tahu we cannot do this kan. Yes, break the cycle orang kata. Break the cycle. So but I think it starts with kita acknowledge lah. Memang dulu pun wanita-wanita yang kat rumah not easy for them. Wanita-wanita sekarang pun not easy for them. Alright. Soalan seterusnya. Okay. Sekarang ni cabaran pun especially yang dah nak mid 30s, early 40s, mid 40s yang masih ada mak bapak, aging parents. And then kita punya kids pun tengah growing up. Of course dia punya cabaran tu lagi macam kena hempit bak sandwich. Mana nak jaga hati mak bapak, mana nak attend to kids punya needs kan. So macam mana nak juggle ni? Zah ada tips tak? Okay. Tips macam lah kita buat semua benda tapi ada mak bapak kan? Saya masih ada mak bapak. Saya pun ada. Suami saya pun masih ada mak bapak. Nampak dua-dua set mak bapak ada. Tapi Alhamdulillah parents are still quite independent lah. Cuma I understand kalau orang yang memang kena jaga orang tua, maybe in their 40s or 50s, masih ada nak kena tanggung anak-anak, tapi ibu bapa dah start untuk perlukan attention, hospital check up, perlukan orang jenguk-jengukkan. And to me, walaupun benda ni bukan perkara yang senang,
Kalau kita dapat buat ni, it is a blessing. Kita tengok macam tu lah. It is a blessing. Ada orang nak jaga mak bapak tak dapat. Kalau kita masih dapat jaga, kita masih dapat visit, buatlah. And this is, dia akan makan masa, kan? But I believe that kalau Allah kasih kita some kind of blessing, kita kena bersyukur, kan? So cara kita bersyukur tu adalah untuk kita give back lah. Give back. So contoh, kalau kita memang busy jaga ibu bapa, tapi kita pun ada anak-anak kecil, kadang-kadang memang tension lah between the couple. For example, suami ada mak bapak, kita ada mak bapak, kita cakap, mak bapak I kan, diorang, you selalu ambil mak bapak you je, you tak ambil mak bapak I. You selalu bawa mak bapak you pergi holiday, mak bapak I macam jadi macam gitu. So when you are married, you kena accept both parents as your parents. Jangan cakap ini your parent, ini my parent. Jangan. Because they are both your parents already. Mak bapak kita. Mak bapak kita. Kita together. So kita kena bagi-bagikan masa together. And even though it's not easy, because sekarang kita hidup memang sibuk. Kalau dulu balik office, tak ada orang boleh hantar email. There's no such thing. Email, handphone, WhatsApp, semua tak ada. Balik means balik. Tapi sekarang malam-malam pun, bos boleh cari, Instagram notification, nak kena jawab inquiry, and all these things is like makin bertimbun lah. So of course akan stress. But as a husband and wife, you have to team up lah. And you ada anak, you nak kena role model untuk your anak. This is your grandparent. Sekali-sekala minta tolong anak lah. Okay, kita tak boleh pergi. Okay, budak-budak pergi school holiday. Okay, send the kids to make your grandparent happy. Sekali-sekala ajak makan. Kalau kena buat appointment to hospital, as much as possible, do it lah. Kalau ada adik-beradik yang lain ke apa, ganti-gantilah. Delegate lah. Delegate, yeah. Tapi must have a system lah that you can work around, because kalau like how ada orang ingat, you untung ada parents, untung ada ni, untung ada anak, semua untung. Tapi yang orang tak nampak is the responsibility that come with parents, aging parents, responsibility with anak. So it's not all like macam berbunga-bunga. Kita kena acknowledge lah. Dia kadang-kadang draining. Financial pun draining juga. Pasal kadang-kadang adik-beradik share untuk ambilkan helper. But kita fikirkan ini salah satu cara kita buat baik pada ibu bapa lah. That is important lah. It is very important. You cannot just, this is my life. Mak bapak kita pandai-pandai lah. I feel like it's not right to do that lah. So mak bapak kita, that's important lah. Kita konsep so kena anggap mak mertua kita is mak kita. Yeah, the way that we treat our mother-in-law must be the way that we would treat our mother. Ni kalau mak mertua kita memang baik, tak ada problem, it's like a normal makcik lah. Ada orang dengar mother-in-law je terus dah macam tak boleh. And this is something that some of my friends have said to me, because I stayed with my mother-in-law for 9 years. Before we move out to our own house. So masa baru-baru kahwin tu, bila orang tanya, tinggal mana? I say, I stay with my mother-in-law. Masya Allah, macam itu tau. Terpause kejap. Kenapa? 9 tahun boleh tahan aku yang 9 bulan tak tahan. Tak ada contoh. So baru-baru kahwin, kalau orang tahu stay with mother-in-law, terus Masya Allah, Insya Allah, semua zikir-zikir semua keluar lah. So I was wondering why do we have this mentality that mother-in-law je macam kesian, you kena stay with mother-in-law. I tak rasa diri I kesian lah. Because it's adapting kan. When you enter into the marriage, you tak kahwin dengan one person aja. The whole family becomes your family. So you have to adjust lah. You have to adapt. Ada benda yang maybe you terkecil hati ke, jangan ingat you je kecil hati. Ada benda you buat pun your mother-in-law kecil hati. So this is very human lah. Kita nak kena ingat, tak ada orang perfect. Tak ada orang perfect. So dalam jaga ibu bapa memang stress, tapi daripada situ pun kita belajar banyak benda lah. One day we will be old also. Masya Allah. Saya pun dah terjangkit. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. 9 tahun bukan sekejap tu. Lama sangat. Saya setahun je.
Setahun lebih lah. Setahun lebih. Pasal dah dapat rumah. Jadi pindah. Oh, tadi Ustazah ada cakap pasal blessings tu. Saya nak pause kejap, nak ambil balik. Blessings jaga mak bapak. Yang itu yang mungkin kadang-kadang kita tak nampak, because dia tak, benda yang tak boleh dilihat kan. Apa result yang kita dapat. What is the blessings? Mungkin Ustazah nak elaborate further. Berkat ni apa? Okay. Berkat ni apa Berkat ni I believe berkat is something that kita ada sikit, tapi dia jadi macam rasa macam banyak. Masa ke, everybody got the same amount of time. Tapi ada orang macam tak cukup-cukup time. Ada orang macam okay je, macam relax je. Semua orang dapat 24 jam, tapi orang yang dapat berkat tu dia dapat buat banyak benda gitu. Bawa banyak benda, ataupun dia rasa tenang. Okay. Keberkatan tu walaupun dia usahakan segini sikit, dia rasa dia dapat banyak, ataupun ganjaran dia banyak, ataupun dia punya pulangan dia banyak. So antara I really this one is cerita daripada zaman Nabi SAW juga. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia anak soleh. Okay, dia anak soleh. Very, very soleh. That he take care of his mother bersungguh-sungguh sampai dia tolak tepi keinginan dia nak pergi jumpa Nabi SAW. Pasal dia tak tinggal dekat tempat Nabi. Dia nak kena travel untuk jumpa Nabi SAW. Tapi because mak dia perlukan dia tak boleh nak tinggalkan mak dia. Sampai bila dia pergi, dapat satu hari dia pergi keluar nak jumpa Nabi SAW. Bila dia sampai, Nabi tak ada kat situ. Dia tak boleh tunggu lama because he has to go back to his mother. So dia tak dapat jumpa Nabi SAW. And dia balik jaga mak dia. So the time bila dia last boleh pergi ziarah Nabi SAW, Nabi dah wafat. And he never ever got the chance to see the Prophet SAW. Tapi sebelum Nabi wafat, Nabi pesan kepada sahabat-sahabat dia yang rapat, nanti akan ada satu orang datang. Orang dia, doa dia makbul. Kalau nak apa-apa, minta daripada orang ni. Dia datang dari jauh. So they ask him, what apsal doa dia makbul? Kenapa? Apa keistimewaan dia kalau dia doa tu mesti Allah kasih. Kenapa? Kerana dia anak soleh. So antara keberkatan yang kita tak nampak is, ada orang selalu cakap doa mak makbul. Doa seorang ibu kan tak ada hijab. Tapi kalau kita dengar cerita ni, kita belajar that anak soleh pun doa dia power. Anak soleh pun doa dia sampai kan. Kita belajar kan, anak soleh kalau ibu bapa meninggal dunia, dia doa dia sampai. And not just for the parents tau, untuk diri dia sendiri, untuk you sendiri. Kalau you anak soleh, you doa, Allah akan tolong you. Allah akan hantarkan bantuan. You rasa tersepit ke, tak cukup ke, Allah akan bukakan untuk you. So this is one of the, macam ini je macam dah cukup lah untuk you try your very best to sandwich lah. InsyaAllah. Dia tak datang dari sudut duit, not monetary. Dia berkat ni lah, perkara-perkara macam ni lah. Orang tak perasan Semua orang ada hajat. So kadang-kadang seems like rutin, macam saya kata, macam rutin, tapi sebenarnya rutin dalam khidmat mak bapak. Kita sabar dengan kerenah mereka yang dah tua. Tu semua tu Allah pandang dan itu sebab dikabulkan hajat, dimurahkan rezeki. Apa lagi? Dipermudahkan urusan, macam-macam lagi. InsyaAllah. Masa mencemburui kita, kita dah tak ada lagi masa yang banyak. Kerana Ustazah pun seorang yang busy. Dia punya time dia. Energi aku untuk kahwin podcast hanya setengah jam je. So banyak sangat tanggungan. Lepas ni nak kena anak nak kena attend tu anak dia pula. Jadi macam tu lah. Tapi Alhamdulillah dalam 24 jam ni, mungkin Ustazah ni punya kehidupan ni diberkati. Dia boleh datang ke sini, dia boleh ke sana, kemari. Nampak? Boleh je dia tolak. Tapi Alhamdulillah dia sanggup juga datang ke sini sejauh 10 km. Saya rasa 10 je 10 je tak jauh tak tahu. Okay lah, lebih sikit 15 km Singapura kan. Jadi Alhamdulillah lah. Banyak lagi sebenarnya Ustazah ni. InsyaAllah nanti ada rezeki. Part tu lah insyaAllah. Part tu lah kita akan come back balik dengan Ustazah. Mungkin dengan Ustaz Jalal dua-dua sekali. Pun better juga. Okay Ustazah, last mungkin ada nasihat untuk pendengar, penonton
macam mana nak merancakkan dan maintain hubungan kasih sayang antara suami isteri? Okay. Perkahwinan ni dia akan always change. Waktu you kenal dengan maybe 10 years later, orang you kenal 10 years ago tu dah berubah. Dia dah upgrade ke, dia akan ada certain maybe health conditions pula ke. Downgrade lah tu. Health downgrade. Health downgrade. Cakap aja. Kadang-kadang dia upgrade, upgrade. Different lifestyle. Dulu kita hidup macam mana, sekarang wow macam mana. Ada pula dulu hidup wow, sekarang macam struggle. Mungkin dah lupa-lupa. Mungkin ada kita ni maybe masih lagi macam prime age lah. Tapi as you go along, ada orang kata 40 years old orang berubah. Suami-suami yang 40 year old ni tiba-tiba ada hobi-hobi ke, tiba-tiba nak buat tu ke, nak buat ni ke. Ada orang kata krisis. But as long as these things bukan benda yang merosakkan, it's okay lah. It's okay. It's okay. I I think it's okay. Apa-apa hobi-hobi yang pasangan kita learn new things and it's something that is healthy, something that is make them happy. There's nothing wrong with accepting the new version. Is it same applies to isteri juga? Ada benda-benda baru? Mesti ada. So when I talk to other women, dia kata every 10 years kita akan change. Maybe your energy level change, your body will change. Confirm body will change. Nak ke tak nak, suka ke tak suka, kita kena accept kita ada period. Lepas tu ada pre-menopause, menopause, pregnancy, PCOS, macam-macam benda yang change you, not just physical but your mental state, your emotional state. It will keep changing and sometimes you sendiri tak tahu you ni siapa. So macam mana your spouse nak, you are a different person. So this is something that I hope every married couple accept that the person bila you baru kahwin mungkin akan jadi someone else as you. Bukan mungkin confirm dia akan change and you also change. So as you go deeper and deeper in your marriage, it's very important to accept that akan ada perubahan, that dia akan terima perubahan you dan you pun akan terima perubahan dia and keep rebuilding the marriage together. Macam rumah lah. After 10 years you nak kena renovate, ini benda pecah, ini nak kena apa salahnya, tak pernah tahu pun benda ni ada kat dalam rumah ni. So it's like that also lah for husband and wife. Dulu dia tak macam ni. Dulu dia senyap je, sekarang dia bising-bising. Kenapa So always reconnect and talk to your spouse to rediscover them. So kena adjust. Kita pun kena adjust. Learn to dia love rubah, them. kita pun kena adjust perubahan dia. Learn to love your spouse in every stage of their life. Oh, itu baru rahmah tu. Yeah. Sakinah mawaddah rahmah tu, rahmah dia. Oh, very deep lah. Panjang lagi tu boleh berbual. Kita reflective mode. I think terima kasih Ustazah, dah jam 4.16 minit petang. Dan insyaAllah kita akan panggil lagi Ustazah kalau ada kesempatan dan juga rezeki lah. Sebelum dan terima kasih kepada Ustazah Syarati dan kepada kami podcast juga. Sila like, follow dan juga share kepada kawan-kawan anda, teman-teman anda yang rasanya boleh manfaat daripada podcast ini. Terima kasih. Podcast ini ditajakan khas untuk anda oleh Ejen Malik Aziz, here to assist or ready to assist. Jadi contact je lah seperti mana yang tertera dalam banner tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.